Elvis Presley. 15 zanimljivih činjenica koje niste znali. Činjenica broj 1. Elvis Presley se smatra najprodavanijim individualnim umetnikom svih vremena sa preko 500 miliona prodatih albuma. Činjenica broj 2. Imao je samo 22 godine kada je platio $102.500 za Graceland, vilu u Memphisu koja mu je služila kao dom decenijama. Činjenica broj 3. Mrzeo je Johna Lennona i želeo da ga prebije zbog njegovih antiratnih stavova. Činjenica broj 5. Nikada nije nastupao van Severne Amerike. Činjenica broj 6. Elvis je imao brata blizanca koji je preminuo na rođenju. Činjenica broj 7. Mladom Elvisu je jednom rečeno da se drži posla kamiondžije pošto nikada neće uspjeti kao pevač. Činjenica broj 8. Jedino mesto koje ima više posjetilaca godišnje u Sjedinjenim Američkim Državama osim Bele kuće je kuća Elvis Presleya. Činjenica broj 9. Freddie Mercury je napisao pesmu Crazy Little Thing Called Love za 10 minuta u čast Elvis Presleyu. Činjenica broj 10. Bob Dylan nije pričao ni sa kim nedelju dana nakon Elvisove smrti. Činjenica broj 11. Elvis Presley nikada nije dobio formalno muzičko obrazovanje, niti je umeo da čita muziku, svirao je na sluh. Činjenica broj 12. 17.059 Elvis je mala planeta otkrivena 1999. godine koja je dobila ime po pevaču. Činjenica broj 13. Njegov menadžer, kolonel Tom Parker, je prodavao bedževe Mrzim Elvisa i Volim Elvisa na njegovim koncertima. Činjenica broj 14. Elvis Presley je posjedovao crni pojas karatea. Činjenica broj 15. Njegove posljednje riječi su bile: idem u kupatilo da čitam. Za više videoklipova pretplatite se na kanal Pantopedija.